enti adia osep me dwene ho an me ne tata no so sentimi nkrofo ade pay ebi wa kokwa ma pa to say oba bi su bi on the suno simple say you abante ne obi Opemsuo pa and was also nyame fancha me taxi driver nyame no na me ko school me ni fie and on no oba be da fie on ire eti kakra. Okay. Oh ye wani. My now ye na ti fie o. Okay. Now we na again mpabo so na mpabo AI. Yes, was me na mempe ni suba so ntimi na wa famba boa no. Ko famba boa no. Eso me famba boa bia. We ya mi ko school. Say what dey free tete. Free tete mi so nyina na wo. Nse san ye. Enya nka banifo aka mbejai. Ndisa ma mi antia me wo de na je se be boa me. Se de ko dem twede bi o kan. Enti afa de me de me free school mu. Me ba mi ti de wo fie o. Kunim se sister bi wo fie na ba bia na radio da no. One bra no ko nya accident o mo na so no. Okay. Okay. It's so serious. And we are get. Okay. No more man ponten kwan. Okay. Okofo obi nuoma. Ene oba na ka kase ni bi. Kra. One kasa. Ewia na no mo ye ayi no. Announcement. We na sister no tie ye. Wo no o twin fam no. One odi mi ka ba fio. O twa fam nti obeda osori no 9 hoko. Okay. Me so me sori ntantire bi anu bompu ni. Sada no obeda. Na ne o babo ade da wo me de ye de. Sada no obeda koy. Sada no obeda koy. Obeda koy. Ahmache no. Ahmache no. Na wia o tese be. Na wia no no tese wo no de esuni free ase hoba. Obi anim se bra na pa, bra do penipa. Nti o ye alu o munim se edu anajo a obeda ho ama de titisi ai wo fie ho no eye nim de ekoso e no bia so nka me na mu nam se bra se sawo se sana ebre ni woye da bia no bia betimasi se san yes ara ko me ka cho yire e ma kan sa me so de nka me ka maka bida e je fa jiji se tai di sui frasio na ka kire me nam se na kaka che me be ni na afi na me free school ntina dede no me se na ntia ase so nya hu ni asi me hu pa kro ye me free wa pa na ni bon yeli se no be ka se me free am achia no amem want me esu na kan wo so obi ni mo na ewrade bra bi okuta se graben me se da no wa nso se de oh na wa ba kwa start fresh oh yeah what in go for biko what on your body pain one cancer be gare what they call nya madi as some when we adomai what they go we a copyright a copyright it is soon say they soon no pepe every nobody did what go forgot to go so afei omo esuo omo ebutu o ne yiri mpo wo bia dase de na sugbai we yesu so atase enti lumba wa sada no aka de oka no ole nim ni oka ade oka no ni atata no so se enti ode nkrofo ade pay no de nkrofo be ade pa na se bi obi ko jira media ayi social media no so open ma waka boni ode nkrofo nyom pay oka so no enti nyom na no nkrofo nyom pay nyom na no nkrofo ahofe sa na no ene ode nyere nkrofo dressing yes I know oka de nyamisa so nkrofo nyame nyom to for sweet voice nkrofo subampa aya diatum on a more serious note you hear the kito be 10 minutes and sana ya call the topic e be kan neso asana na manugusu ana me ka no daddy lumba na busuafo enhye na otweda menim so kwa asori na asorifo nikuofo asorifo de braja me de ko fasem bi amba nikuofo asorifo de obese ayi ase nikuofo obi anhye na otweda enso Ghana fo and beyond Ghana edi lumba na otweda enra baby abefa bia na unim se enra na menam edum na obi ka kire obi se mesa kofie fon so no okasa me ba ye no yesi na lumba na otweda nti obi oba adwuma ma bia hye tuntum nkwa me hye binti mesa kofie na lumba no ye adwuma wadum I don't think far lumba na adwuma wadum enso se o ka kire bi ofu so se o san kofie so obedru kromo no yesi lumba na otweda nti obi hye tuntum nti o san kofie enti enra all over dodo no a ba bia tuntum nkrofo hye da bobo odwa se ye di lumba na otweda na nwumre de na nya agro
sport be a be I think for Facebook be Mama show lumba da oche da ase no na almost the candle night vigil night Mama show se hwan na organize here se hwan na organize here aba organize come aba organize Ghana yes na eno anwumre sport be abefa bia ho etuntu ye di lumba na oche da ho etuntu na e bo no nyum na ne buru dey nya sem ketwa na ade bi ye me nwanwa ohu abantie bi aka asem bi wo social media say on tiase sabi lumba to profane music sabi otonyoma e hontie eye edwomanyum kansimfunu nso lumba wu ya say kame I say ye ne say as the whole Ghana on kwana to nyumpa on tiase say ya man the Dean legend on tiase na wo mo eto sabi ekuanya do nyamenyom ewo ho na obi a woto profane na ye ne sa ebi yenka ho kakra yo me da yenka ho kakra mechia etiefo no kre ene dia ye hunu o social media ba dia ba ko so bisa ho se on pa kuno ntia se etiefo mo Facebook mo hwe dompa dompa candle na nam wiem sa candle pa na nam wiem sa no e ma ne mema just say ye hwe obi se mo say maya ne kra do onu se na asofo asofo binum asofo enya se sabi omodo won ho tete no mo ko join ni yo omokoy omode ame security ni ade ko ho no ma omotwa won mo ni media focus ai enti no de ono no ti ba bi sa de na ye bo dadlu medin so a legend na inyom obo ni ade ediefo mo ma enti ade bi asese inyom no egu ahoro okay ye wo inyom a ye tuma nyame nyankopon ho nyom nyame ho nyom ene ye wo awre chichire ho nyom me inspirational song ene ye wo efutuo nyom enti the question is inyom ladi luma nyom ben no so ni pa ku na tienti a opeso okasetia o hwe dadi luma me kakra me behu ye ne kakra me betifa ne ho no oyo bi a ne nyom no obom opia okay enti wo ye kristoni a odie wom o ye ame club ni a odie wom emi obia o ye penyu hwe na nsentem o ka say last week me ka say or your program be ma or the former president John Ejekun Kufuor ni jeje run ba the same stage ebesaye e ma Ghana fo nyina ni jibo se so ono ni onipa wetimi aye sa ade enti ade ba ko asi ehun se last week me kan say mi say onipa bia na se ohun say ye ne nyankopon na nam we walk with God, we live with God, but we live for men. Okay. I was sa wa dwen ene onti ase ene obutai a wo wiase ne se o ba wiase se o ba impact life. As to say whether good or bad in the on the ye beja metiefo. Okay. But ya brabo nyina ne se ense se o live wa brabo ma wonko a wo ho. Anko bi committee suicide. Money pa kuna jai because of lumenyum. Okay. And na metie program bi wo yire pa FM. Pa radio obi say ne kunu ne boy man ne broken heart. Ama oko dance asiko saluma nyuma odu fie na broken heart no ko na pie o say obi we ni nyom bi o say obi agimi about something o say mayo obi bia agimi about o say ne boy no any girl foforo ba dance na say sankom obesa no de eyi mehi no hu abranti we bi so no suja no sheda ko ba mu no and the look enyomu o sai say na be a the boy no su be hu so no so ya gina boso o say wi a no hu to no fom
kidom no ko no and wa bant net ko say ko baby na me come baby intino interesting yenya very careful that we are Ghana yenya me somni the we are yehunia we are sometimes too judgmental say one two near conclude wenya but me come choose ye gospel songs nbi wo ha ye friend gospel song obebama obi be reject you nti okay unso ye wo nyom no bo a yehunu say wiase nyum ye amachi dede no mu nyom ni adofo no nyum a obebo am obi ebetie so ni ba kuno a obetie kura no ye bo ni din kire be enwo ye wa sofo a dadam ni ade omo ofie Saturday ni ade omo tie bi enti yenya so quick na ade ba kun so esanti as say in show business no show busy ye free be craft work craft work ni say nyom na wo de ba stage no as I say o de hu asafo dancers eka ho this say na kete asa me hu so bi sa kete a wa hye fugu wo hu dressing or the we intuma ebonimu ni adno de ahenia gu na say entini sa de ne ye friend craft in music into onipa no ni nyom no obe craft hu video obe craft hu asa enti eno no hu ne sa na ka so ni nyom bi a mehu wo stage ni or the maybe besaye na won dress into conclude say sebi no cause so for among kwata very powerful prophet onati ho no anya say sebi otete ni penimu okọ timu ankasa you see anya very careful impact aluma otie nim pa say na ebe betimi atwa no Facebook go hwe asema na enyo no kwampo onti yen jaisa judgmental where want to hwe ade ba kwa me kan say nyankopon e de nipa bi bewia nipa nyankopon no abewia se abe contribute to humanity no enyo mu nyina no mu ye perfect you are not yet perfect pay Jesus Christo you won't feel bien ho bewia se be ye impact no ye perfect obie ni ho ene ebia afi na mbese mi huntia o hwe history won omo ba be shakers of the world ye ka shakers nipa na mo nsoma niama bia be wiase de changes aba be bo nipa omo bie ni ho no ye perfect because even there's a book be a friend God General ne e kan sofun penfu akese a won ba wiase reko AL num ni ade a on be make impact o ko kan ebinum history o sekura befim because omo ye nipa and so far as o ye nipa de now so kakra be wo ho intine yanya very careful no ma wa be making a contribution wa be make impact e bia na fa baby na nanso bi wo baby na enu nko an yentimi ngina no so conclude say wanye bi wa be ne de ko ba bisa won say wo judge no so impact ni say enam ni nyom so bi enya adwuma enam ni nyom so bi enya bi aye businesses I mean 34 albums over 200 something songs there ebi nipa bebre didi ho won mo ton ni nyom won mo de ni nyom ye program ni ade inti impact we our be make say nanso bi wo ba bia and inti yanto ni nyina nkire ni yangaze yan celebrate no na yan kohwe ni nanso da bi onipa bia ni ho our make impact o ye perfect me da tie for us me da see onipa bia ni ho a o make impact a o ye perfect da ina sa dom we mkofo bu free frame na ma fansuo o de bobo media na bra no cancer no wa fansuo jo fatro ya chiko shedu anu ko tobi no atobi aka mo na say frame na me bonda de big night say na nanu mo ma bre eni nsuo ro eni ko sia ya na mun toast bread na mun chiko sia na kakra what I say ke ye ti am se me bonda ni say ye nua be ma ye nana ya de nyina Kodantwi say good morning to you all. I love you. Yeah, we love you too. Ayo no ka kire wo. Kojo we love you. Kojo efi no. Ayo no ka kire wo. Kojo me do what in feel bia. Mama bat. Tie. You asem bi wo kodantwi no mu a wabo. O say odo te se enso hie
ehura na sosia na ajo ewe fidiaka na se wo bedo me akosi awiya afei leba ni senyo mo de ato what I say ewu fufura se u hwanum we ya sabi unkotwe mpratwefo me na me ka kire wo se u tie nyum we ya mpratwefo ontweda what I say se oni akura wo kasa no ga jem se nna na wasakira okay tinam sim bebo ndua no so onfa ewiasi emonyom a afutuo wo msada se kura to pon di lumba enyum abo ye bini na nanu ya besi ko odidi nanu ya besi ko ko sakira ye wo si ya ntodum mfrɛ me bonyu ma profo wa de so no a what I say na de me azenze hypocrisy e Christopher too much me kwa me on sada no bi sam say ne nyom be na me nyo obi a me ankasa no me wonyuma me pe na matie me mpa sabi ntumi chekere me what I say but we enyum bi a hobo enyum ya unsa enyum me na mka say fa say ase enura na me team unsam because enura na me to obi kam Mr. Black I salute you enura Mr. Black ya onwade bi wani ama no ye mo papa Nana Black ohun se mi afaka ama DJ Black no bi sam say mama ka we nam so asay onu ane phone odi e boat oba na otuaka ma me na me ka kire o say mama olori fe no doso no otuaka ma me when di nam say this is serious enra taxi ade ba waje o say fa ngbe Black ya mi nshira wo mo metua so misa Black ka wa misa you know say mama ye doso me kran kam ya misa meje kam ya ade na e kwa meje enti no obaje 200 ni nyina meje free ho na baje half ni sisi moto ye be dia no me ke what sa me enso ot sa okay me tu me ba ko konsa di o utu an me kan sam na kire wa ma ka kire na mkom baby sabi we kumia no kumia me ho trom me na me ko no me see to it sa sam na me kan no krentu tia ha me okay yenye nipa yenye ade sa what I say nipa nkasa sa bi say de wo nipa kro mu no kra no na abonten e ma sabi obi hu bi na wo de wo mu ni na abonten de obi abo afri na numa atodum say de radio fu e kan say de ko mu na ebone na de pia abonten kan ko kenka Ecclesiastes chapter 1 efri wo ko ndu ba bia ne mpoku ejeja ho nyina e wo bible mo to bible na ntwen fa datum wa ka hu sam uti twina mika no mo to bible na ntwen na fa datum sa se bible na ka hu sam and now konkofo fun so ameme say ma brantia bi fu ebedi mi ho amde ko ma hu de ye me ya fu ko bi abayi bi abetom Ecclesiastes na obode twempna ene say emu west no Kwaku emu west no mu yusu twempna udukro mu nsuo de fa nkosi he okay hwe Sunday Solomon kai what ya say ono na say Bible sanso Solomon sana mi kan so fa jantu Bible na o chire Kwaku enti obi de sa ma me no nsuo ndwu nti obi de sa asem na otwempana obi de sa asem na tonyom na so o de sa asem na tia so dem twempana what is the difference okay se Bible mu asemi wo be ko lumba nyumu na bebre wo choice mi mu lumba nyum be si mendo wa ma odo afono we ni boni be no odo afono na me so o Kristo ni osha me ne masafo ba that is why I am pray with them no that is why Kristo forward dey guru tietie kemi kofu papa to boase na me maka kira safo ba na say mame me do wa mo do afono me do wa ma we fi hu na no obi ka bi che me an mitim yam na timi ode mitim yam de obi so be do ma we be ono no a o ka kire wo asonda mu ene de ode koto dwumgu apa wa so no ye de mu be gyina ho a ni nyina epe de be ka se we tu ya so nyom ni nyina epe na nya nansia na sofo no bia me agai kissing say ware a ye kiss wa so dem okay ye me kiss your bride ni age so anyum sa no ho kiss your bride I found my bonti abeta kiss your bride membo ye kiss ko sa I saw them
ya se afei wa wia na ne be me asase age obi handkerchief be panin sa ho na bi di pepe ano ho ye wia betu na no osofo nanim ebre ni padomo wa sa be ne emfa nya hwe wo wia no ano no anu ya we deda ya me baby di no kwama emba urade se ne papa ye sofo bi a wonte kamenka ne papa ye sofo no okwa na ne ma me mo guvel okache se mama me nya virgin o veil na say nya virgin o me say mama me say check it to abi otumi wura wo nyai me nya virgin wajom dada ni pakro na okwa ende ro ndai but wa dada wakawe baby dada uja so dem kache wo oba ni okuna wo mu kisi wo ebi mu so line no okoda mu akisi no kisi biom ko mi so be wo beteto wo ntem wonya na so dem wo ntine dia no ehwa no benya na so dem awrade anim property anim na memma bidom ezip ejejina straight nyame anim bedowa ma odafuno na we obi atodum se ya ntini ye ne otede ama no ma ne yire ho akire no otumi nka odosem enkyere ne yire sen be kristoni obi ka how dare you no be there so oh acha se ya nyesa mum ye jai ne ebu atan a sabi ani faso sadi ye hu onipa bi no ebi a na awurade nyankopon ehu ni sa akoma no na boni na busu na awurade se ye nyai na ko ja so de mekise kise wi na lumba bo ni o ya se lumba akobo enwuma mfaso ni so yesem mu yentie nwum no emu nsem me nyo bi a me pepe me de mpe no na me tie me lu ayi lucky to be mu andi pepe na chase yi asa mato men kai su mato so atiase my mother tell me this my father we went to the city so ayadum yesrem mususu mu ni pattern na bia baabi kura na woda no unya ho a ka be stress en fensu so tetere maso nya me ne hwe nipa e bia ohun se bibi besi di na obeto last songs no enti bia wasre wo a wubu aten hwe yie wo ayo so gina hwe yie na wante wo na sini ayo so gina hwe yie na wa hwe asem so ayo Opemsuo radio 104.7 FM we are live on Facebook Asetena Pa dwumadie na wutie yen komune difa baabi bi current issues yidi hu nkomo ne ekoso asetem ne ekoso abrabomu awasemu abusuamu ya batan yemu amanyosemu kristosuma kwantu mu mozrami fie ahensemu amanyosemu yedi ne nyina hu nkomo fi sedwumade di Asetena Pa de be mu nipa Asetena akoyie bia no Edwin Jeffrey say what is wrong with Lumba music or songs? Yeah, that is. What is wrong with these songs? Una utia to argument. A dosu ni nyomu dosu pedi ya papa no. Na mesumu Jesus. Oh, wa many for there. Na efa baby no. Aya na a Christopher ye nim say yenya ye hypocrisy. E na twi ye nipa no mu bi efra solima o mo. Oh, boy no no Omanto obo mesum Jesus no ye mfinu no change beat no ade babo aben wa ha so ya mesum Jesus no ade babo aben wa ha what you say it is a manto no akoto baby ni atama na afi de obeka den sa na etie me da was sem so fo ekoma ye dia no pe o me sa na ye din komo we ya na we so bi de ne ka ho asem kakra yi Lumba film yi na busua enini na otweda o man bi anya hwehwe nso eno ese bibi di National Vigil Night for the Lumba na abusua ba Facebook na be hwedom a egu ho celebrate na egu pa o de brasesi a hwehwe wa touch obia na mesi say ni pakro na o be sa so o benya ye we ya kan mampehin Kufuado president not in it you the picture ni pa the spectacle no fe no also the nyom no project no na oye we ona bo man no succeed we for more for like wa but your mother three kwa ne ma na the nyom project personality ho na nani ni sio then I gonna had e dey busa for die hu nkomo yi
ne ekoso yi obi fa bi so asore se adai wo lumba wo ye hwan we nipa wo atoto nyamadwom we nipa wa making obi se wo atoto nyamadwom kura ya so so na ye so nyamadwom no nyina na ye lumba sabi obeto nyumfi obi okana profane music and yes so no nyom ni nyina eno ho komo na ye di kaka nyom ni nyina kura pa ye no komo na ade a wo nyame de ne ba wiase wo de business o ye no I don't know mo hit is just I do ha ya na o say wa fadia e wo mo ebe bo na fanante yini a wo pe ni ani pa kro no so pe no no ananu nyom a mekai me say me dia me fa wo mu say ma beye me die ankwa noma me de me krama ba sanity me ye ne ametumi nyame aduma ye nyina nyuma no na de be na eyi e friend say sacrifice ye ni abeya osado wo friend say mami ode anu oko what is one osu kurani emele me ma be dey kurani na say hoso no okoje so ehunu eti all right nti eno komo ne dikakai ebi akasa kakra original honorable mama Pat akasa kakra mami ke kakra me chiatifo na asese me nipa kon wa me ye hiti anope say asem bi wo ho no mo a ye hypocrisy ma like me hu senia ye be kana ma na kosi ewiasem na ye wo no obia ne na duma chede nyame de che na ode ba ewiase number de enwum to enti se wo be hwa owu ye kura obi kura pese o kire se oti lumba nyum no na afe na yawo no anaso oti lumba nyum ti lumba nyum ne kura ni age ne kura o mo ka no onu de ohu ne se ni age no emfasa na obi etimi atena se etimi a kire na dua bonyum hwanyum a obo lumba nyum se eye ba ufi a unya wo she unya de obo obo eja awa unya wo she oge eja awa unya wo she wonye aduane no wadidi ame unya wo she party bar unya wo she unya sika wo fam a unya wo she adwuma ha ye we kura na ye chinchim mfidie ye she wo because of it rabbi mani jewa ka ba be si ho se owo ye peja na akosuru ye mawa I'm quite do Sons of Solomon Ejichemu ni preach on as the lily among thorns so is my love among the daughters ate e wo bible mu fa jantu e wo bible mu eti say impo wo do so anadwokra na enyum wo ho onya lumba di onya ase Mario Kase Mario just imagine say na no e kire say say enam wonya fufuo wonya fufuo na say nam da so a oria o say nam bi wa ye fe na nkwa ngona sa nam ni say oria utimi wie ne nkase ni no eno e mpamu asem say no die enti nya obi ka say eye ehuhunyom na obobo ye no ye hypocrisy mama fa bibi nya eno na ye debate bi wo ye page bi so o say oba okọ club ene oba onom nsa onye oba pa ye wale no na me ka che ne say obuwa eno ene ye ne ya ye ti ye bo aduku a ye de ti asole de mo opa ko mododo na mo part o e baking ka ko si mama ko dun ka se bi opa ko mu ye pa na ye research pa ye na hwe ema na o mu ni mu pie no so ma warrior type na ko mu pa ye na sa hwe ye ya ye hypocrisy nya atwemfo na ye boduku sa sha atade se ne ma ye ami ye de kwetena aso de mo ye nya na ekuda sugu aso de mo bo pa ye no so ohunu enti no ye hypocrisy say onipa na ye ade a ebe hate a na ye pese ye kan hye because of ye nonsem a ye pese ye de kan na ye kan hye say lumba ye obi otietie nsam a enka ye kan hye ye enso so ye ntimi anka na hye enti na ye ase ye pese ye be kan nsam a ehun hia enti ye nya saade no na Ghana for ye pesa dodo ye nya saade na Ghana for ye pesa dodo me da se mami ke se ade bia wo ye bia wonya lumba nwum wom da bia ade bia Sons of Solomon
Oh, Mama chapter 2 1 to 5 Bebia. Songs of Solomon nyom tire me enu je ba kon ekosi nu wo se me de me ye saron hwin ene mohwa emu sukoko me dofo wo mama mu se nkase ntam sukoko me dofo wo mabani ntam se apre a ewo kwaye emu nnua ntam ene nyunu emu ena me repe matena na baye me dodom na baye me dodom de ode me aba aponto dan mu na ne franka a esimi so ne odo aja 5 no momfa bobe aba tatere enwa me momfa apre aba nnwodwome efrise mayare odo So for most of my friend so different ben echere matowudom. Mami no kakra. Come on, show me. Madam was say Rabina Oma fantastic teachings be. I don't know your musical background. no musical But one man chire na one man chire bia no pay ya. In fact, dem o chire say adwum bia eba bia wo ne ho your friend we stagecraft and be obia mention that and music be brace but few ones now yeah cuz I want to make I say me ya that the money Lucky Dube culture no mention them follow afa branding mo go me tembia me penyuma e ma me nya gidigidi but me watem cool no me tie mu nsem okay eno nso no na luma nso wo bi obi sa ye mfa nsa o oda ho a na uti na etufu ebu ba ko ne say sana da bia me ba me so hunu na jai ana da bia me ba me se bomba me wa be ya me de ankwa no ma me de me crab afọ de mankwa no ma de ye me champo me ne metumi me so na me enti nyame adwuma na me ye no me de ahye me timu say me last forever within the space kakra na menya no asem ye befa manum ababia say make impact okay on senadi entina menya hia one on one a nyame asem a me ne obeche wo madwum say bia no mahu bia bia no mahu bia ntino ese say me ma asem no aka wa akoma kan wa adwene make impact eno na nipa de bekai o okay na nya sa wo wabra bon say me nkwa dia enkosi hwe da twu ni ho bia nka otino dia me kan say luma no oyobi krampa na nse meti ni ho asem nom so oyobi a oye indoor person sure on purpose anya show pa na okobo a uhunu wo club uhunu wo ba bia eni ntino part of the music no the business side of it it come with stagecrafting stagecrafting ne say ade we a ye koye no stage no nipa behwe nipa betie yenya ne sen okay wo se na ti enu ti ne toda omunyum bi na maya bi awro wo kakra enu na ye me kan say we odo hunyum stage na odo a part of the music a stage craft odo na okan ho asem no okan ho asem sen enti anya wes na obetie no kwa na mo so otwa ho mfoni enso de chire ene ne crafting na omo ye okay and na me my example says see so be sa adowa atifo so hit fa atifo hit so mumra so Solomon mumra sa adowa anaya bokete anase fonton fronzi su ne e boss sia the way onipa no ba besa no o de ho dressing ne beba okay enti asam na atwene no e ka no o sa ama o sa be hu asanu so onipa ne dressing okay on send a deity Mr. Music Man he was there I saw for crowd na ko dwanki ne enti dia me person mika sa we oyo odo se den there na mami odi be eye bi obekọ ni program bi obekọ bi wo ho dressing okay ni hwa ni nyom bi a no we adwama edo issue bi ambo o hwe the way a wa hye ne to and ye communication titini sa na no mo ye no okay
yɛhwɛ dipo a sɛbi yɛn nuanom a Eastern region ayi sɛ yɛdrɛsi obi sɛ ɔyɛ dipo na yɛde ɔbaa ne pue sɛ wayɛ dipo a the moment a wobɛhu na him na egu ne kɔn mu ne ntoma a yɛde abɔ n'ase ne nufoɔ koraa a yɛyi ato abɔnten no communicate actually says so be crank and just ababa ya dipo a wɔn ho na appearance na wɔn sɛ sanity nti sanity nti no sɛ o ka sɛ ni state crafting no ni nti no ba be gyina so ade akondam sɛ o wan be ehwe na diam and now we are not being fair to him. Robbie bo me man sua de keto bi ansa mama tifo abam yenua man no mienu nyina kasa tifo beba ho kasa Christopher yenya atwom Christo and mostly sa na nyina ete eto da kora obi fo car na wo bo enwum bi otum sa ina sofo pa na wo bo enwum we ya adwene se asa obi tu nyamenwum a straightly ono ye Christo ni apart from that no wa wo tu nwum bia ye frɛ no wiase nwum bia no won ka ho bi fa onye technical person in music, yes, but technically you may have this idea. Edwum bɛn ena ye nyamenwum. Yo meda say. On say ade ba ko Ghana to de bia ye interpreting wrongly say. So be to nwum na obo Nyankopɔn din wo mpe. Ye hu ne say nyamenwum. No sa kotena so nda bi mu ka ho. Ye hu ne say nyamenwum. Okay. But enye ni nyina na e nokre. Okay. Ye wo nwum bo ha ye bebo Yesu din wo mu ni ade. Onso na eye my fans entertainment keke. Yen nuanu bu ha eda won so some ye gospel singers ni whatever. Me bobi din kire onu nwum a moto a. Ebe onwa enwumfom nko a. Wohum ye wo onse ye kasa no okan we efficiency me refi kakra. Okay. Any Colossians I say Colossians 3:15 or so. Obobo nwum ama obobo nwum ahuru bebre o say we spiritual song. Okay. And psalms. Yeah. And hymns. Enti nyom no go ahoro e bianso ni dia eye. Ya wo nyom wo ha ye spiritual song a ne botai ni say ebe create spiritual atmosphere around you a obetimi ni Nyankopɔn connect abompai. I'm say mameto ma part ni program no. Won say nyom o hihye ebebo nyina ya nyom a ansa no no bechi nyame asem no obo honhom mu nyom a ebe kenya honhom sanso ne yewo nyom bi won so aye futu nyom sanso ne yewo nyom won so aye hymns. Okay. Sanya chirosem no ahihye no o kan the book of Psalms a ya hihye ne sa wo mu a yewo nyom wo ha otu a otu se ebe kenya abofo aba wo nchen enti sanso na ba yenwiase mu so anyom no go ahoro bebe bi ye efutu nyom nyom no wo ho a ye de hye nkura se ewuo aba na ye tu nyom ama abusuafo no ahye wo nkura ye anya ho ne akobo me nyame se no mama tamfo onipa no ade atonani ope nyom bi ahye ne nkura ma na nya ni da so bi afa na akọ to se nyom no enti no enya se ya bo Nyankopɔn din wo nyom kuwa ne kekere se na mo no nyom no botaye ene babi we okwan a ye fa so tu nyom no ena e kire se nyom we Nyankopɔn nyom ana se nyamenyom se ne e ka no gospel song whatever na enya se ya bo Nyankopɔn din wo keke ana se ya bo Yesu Kristo din wo keke wadi ase na we obi mempese me kan nyom no bi abodi na akwese se bi mi se badi amempese me kan ne se ya fa sa machi de nyum bi se enka achiru enti si abo sanete ombo Nyankopɔn di wo mu da so nyame esu mbokra cha gospel wo hu sanete enti no kuna mama ne bi mu no watie sa nyom enu nie ohu hey, fache mama pat. Rabbi Pacho Kasa. Eti dia we pesa make say. Ye woni pa bia ye bu won say. You see some we osofo amakwa tey say. Na guy a otu nyom san atwro nyom pa o na sorry. Ono ye ne organist. O say guy no eba na so ni ade na or encouraging ne say onto ni nyom a opeso oh me refinity or one of the best songwriters. Okay. Or Warren and say me oh
Akwabua Junior. Ose for the abrante won na so no I frustrated because onu ni nyom na otimi bonu yesa odo ho nyom ni ade. Me hu asori no wo mu no nipa bi di wani bi hwe no se no. De nyame di adomu no. Fama wiase. So for man kwan sa. Definitely. And no encourage na ni ade say organist to. My way Akwabua Junior. Ono ye ni organist. Ona so for mo kwanta. Sunday bia obekọ ho no na brand anti organ na chi no. Onko so okoye adwuma. Debi. Sorry. Oh. Intino inkwala bebre talent aka ahye nyina yesa ne ma bi. Obi ti say Kwame Eugene. No wa ma sorry e wo fada ma. Kwame Eugene e pre basri ni pa. Basri ni wo fada ma. And so sort of frustration ni ade na phone. And okobo say nwomwe. Wan say ho an okọ asoro so funa da wase ye. Enti dia me pese me kan say eye nsem na e wo nwom ni mu. Na yi aye tiefo ye de be judge say nwom we ye gospel song. Ana say enye gospel song. Na biase nwom no egu ahoro bebre say make futu ye wo nwom a etufu ye wo nwom a hye nkran ye wo nwom a ami echichire eye bebre into wo no we are listening and say we choose me daddy luma ni nwom na enye ni nyina na me pedi a me choose no me ba ma me bo ene be hye me ho nkran ene be so me ba ma me dey hye me timu say me mra nya me dey amam no up to 70 years e pa ho aye nhira nti within this time no me wo bibi ya e wo say me ye ni ye na me nya fasode e manipa na da chi me ni ho aye dia